INP channel clear turte insign chibai le vek ule US politics lambok hi bultan nan mangle ila Donald Trump chanchin hian kan news si in hong le phot mai teng u Donald J Trump week Florida State Polk County huam chunga khopakhat frost proof a hian voter sang thum za somriat vel chawan oma kum sang ni le som ni presidential election a khan za som sari le paruk zetin drama an vote ani he khuami puite hian Donald Trump an ngai sang hlea an ngai san chan tam tak zinga a sarkar chungin na tam taka siama construction le manufacturing lama makta duai khat aya tam na siam boka unemployment record chu aniam pha hle ni na thatakina thokni nan ngaya drama hi an tran bur mai ani frost proof khorwai tu te chuan February thla kar masaber hi Donald J drama hapta Donald J Trump week tinan puang ta top mai ani hi hedu sakna le choi moi na hi dan ang thlapati ni in City Vice Mayor Austin Grafley chuan tihin puanga February ni khata tanga ni ruk hi Donald J Trump week ka kan puanga frost proof city hian mun dangala om ngai lo hi dan angin kan puanga ni tihin February ni khat zan khana soi he thu hi Republican representative Anthony Sabatini poina share ve bawk Grafley hian hemi chung chang hi ama Facebook page a soin Donald J Trump week kan puan chan hi ama US president somli le pangana riat rengnan thil enge motak ti kan du vea kan president hian he thu hi lo riat ve ngei kan bai sei ati Trump ni na lo zo lo ma se Donald Trump hian choi moina tam taka dong to a tunami ang phei hi chu he khovela hian tu man an la dong lovani hi Florida governor in big tech te hremna tur dan pomta US election le kai noi thila mi mal himna privacy law big tech anti mai Facebook Twitter le Google te na an bo chia ani chuan Florida governor Ron DeSantis chuan hremna pek tur thu February ni khana puang Florida Republican governor hian a state mi te himna angai poimo a big tech ten an mo phurna ni lem lo thila anen rol fo hi angai mo hle ni tin an company du ang zonga chanchin thar an sik soi dan chung chang po soin dan palzu tu te chu hrem an niang ati November election a big tech te huang tau zia soin Joe Biden a chan thatna tur hli rin news an siam rema Conservative Party milang sarte account andu huna ti top sakin atopa President Donald Trump account po an suspend ta hialania hei wang hian mitam takin parlor an download pha chu vele big tech te hian parlor chu an pe chuak le tangala andu dan danin dan za lek lovin an talani Florida state hian big tech te khwa khirna dan asiam hala election kalmek laya candidate te account anti top sakani chuan chu candidate chuan na account a khoi thei ma chu nitin US dollar noi khat zel company na choi ngai don ani a pui rem khop mai state dang ten heng hi Antonin dan hian siam ve vat se Zuckerberg le Jack Dorsey te an huang taw ngam to lovanga a thangu tinarin omani Florida state dan thar hi mitin ta na tha a big tech te na ponga puya candidate an support na an lan tir hi adik chia lova an huat zong te account an suspend remote te phei hi chu a thalo tak zetani hi big tech ten candidate te mo party big khop zong a thilan ti ni chuan an thil ti chu a hlutna chu ta ni anga Florida Election Commission dan angin political campaign sum anga chirtel ani to bokang tin Florida dan thara hian Attorney General chu thunei na sang tak pe kania Florida's Unfair and Deceptive Trade Practice Act noya dan zom lo te chu hrem ngal thei anni bok do na ni big tech ten dan tharan man do na piangin user te an hriat tir masaturani ti ani boka user account an suspend tur te po dan an bo chiat na chiang taka soin hriat tir na an chu masak phot angai boka chan mo malom lova huat zong te account suspend ringot athiang to don lovani
tin election thila user te account le an du zong candidate te riat tuma chui zui khap ani boka hetiang thil ti tu te chu ni tinin fine an pe ka ngai bokang Florida House Speaker Chris Prowls chuan tihin soya he dan kan man tur hian thimlal fa panga heng Facebook Twitter Google Amazon le Apple te tan eng na sataka thlen don ta ni hi Florida state a hian big tech te thil ti hi en fialovin kan chu mai to don lo mi mal thuru kan la a kan thu sei tur te thlenga khu khir antuma heng an ram risiam an du account ti to pa kan ka hup be an tum na hi atop don ta kan ram dan angin an om ve to ang ati Florida state dan thar chung chang hi big tech lam chuan eng man la soi ri lo US Senate chuan Department of Homeland Security ya Secretary apomta February ni khan US Senate chuan Department of Homeland Security DHS Secretary tura Biden an alo ruat Alexandro Mayorkas chu apom puita Biden admin puipa te zinga confirmation vote mutlem beralania Senator somnga le parukin an poma adang somli le pathum ten an pom lovani kum somruk le pakhatmi Alexandro Mayorkas hi Department of Homeland Security en call turin a fit law ti in Republican te chuan an du lo na samaya achan po Mayorkas hi Latino immigrant ramdang mi US apem ane Homeland Security hi an call thei an ring lova US himna turin na athote tak takan ring lovani Obama admin a khat Mayorkas hian Department of Homeland Security Deputy Secretary na alo thok to a then United States Citizenship and Immigration Services USCIS Director alo nito bawk PM lekha mga US khwale tuini na nei ve tho hian a PM chan puite du sak ngei dona Biden admin chung hian US a PM tam tak an lu bel arinom ta hle ni Biden na ruat cabinet paruk te chu Senate hian a pom puita chunia vote tam jok nei na chu confirmation hi paltlanga har sa ran lo ani don hi Department of Homeland Security hi department lian tak na thok tu mi noi ni le singli zet omna ni ram riven him na te PM te endik vel cyber security le khwarel chiat na rigrum thila chan chuat na tho tiang vel zong kha he department mo phur na he ni Senator Ted Cruz Republican Texas mi chuan a Republican puite chu Mayorkas nem nge na hi dang turin a soma DHSN call turin atlin lo zia kina sem dar hiar ani ma se om zia anei talowani hi Senate Majority Leader Mitch McConnell chuan Mayorkas nem nge na hi du lo zia soin Homeland Security and call turin Mayorkas and Senate pompuina phu lollo ati Biden a cabinet tour Department of Health and Human Services HHS Secretary tura December ni saria alo ruat to California Attorney General Louis Xavier Becerra po in Senate pompuina amu angaya confirmation hearing tur hi ruat ala ni chi lova a department and call tur chungchang hi engma ton riat ala nei lo wangin Republican Senator te chuan an du lo hle boka ma seni po hian Senate confirmation a paltlang le thovarin om tunlai khovel ti ni chawmek Myanmar ram chanchin hi kanan soikai zoyange kan zon ha thlak tam tak omna Myanmar ram buai chuan nuhma anei chho zela achunga chengte an khongai thlak om ti lova chuan an thu hi angai nom chho zel don chu ni te ponalang Myanmar Police Department chuan Aung San Suu Kyi chu thu buai siam sakin February ni som panga thleng an thleng phot don ni nan soya hetia thu buai an siam sak hi sipain ram thu nei na pong lak chuan lam an ni deuh bermaya khesan ortire ro at heu neu ang reng khop mai in biak po na important na man ruwa ti mai la communication equipment diglo takalak lu ani awangin February ni som panga thleng house arrest ani photang an te ani hetian ti chan po pisu chi hian
ne pi doa a chen na ina radio alo kol wang ani ome sipain sarkar na an pong lak nu khan a radio zo la om reng ve tak box ya dan phalo la lut an ti ni chu ma se hi police lampon case tlinga an ngai te chiam lo ani che kang chu case and file chan an zia dana chuan thu zo fia atul wang te dan anga malaka ngai wang ni te dan soi dai thau mai Myanmar mun ranga an party office te sipai lamin an dap na sat ema wangin Aung San Suu Kyi NLD party chuan tito lo turin ngen na thu chua an siam hiala soitu ang khan army commander in chief min ong line chuan hete military corps ati chan hi election fraud sak ni le som ni in thlan thila felhlel atam lutuk wang ti khania khovela economics lama chak zual ramsari G7 anti mai tepon tun to Myanmar ram in lumlet tathut an dem zia an soina sa hlea voina po ram sanga Myanmar mi puite dikna chan vo sipain a chu sak tamai dem na thu an aw chu pui chu mai ani keni Mizo rama ngei po MZP hoi hotna in vana pa hol lama Myanmar sipai te thil ti andu lo zialan tirna an nei ve kha Myanmar chanchin hi tunlai khovel ti ani tamaya kan rem chan vele a hanin chip chiar devaron ti chwale te po kan tum don nia clear tu te kan channel in lo clear thina wangin kan lo me kan channel hi in lo hlawh pui ngei po kan be se